Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί Falenderojmë Zotin vëllezër για τις μέρες αυτές που περάσαμε εδώ με τον Κύριο και τα αδέρφια μας. për këto ditë të bukura që kaluam së bashku thot me Zotin dhe me vëllezërin. Είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο για όλα. Jemi motra dhe vëllezër mirënjohës Zotit për të gjitha gjërat. Τώρα θα βαφτίσουμε την αδελφή μας στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Tani do të pagëzojmë motrën në emër të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë. Να δούμε λίγα εδάφια μέσα από τη Γραφή γιατί το κάνουμε αυτό. Të shohim në fjalën e Perëndisë pse e bëjmë një gjë të tillë. Çfarë është kjo gjë që bëjmë? Θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο τελευταίο κεφάλαιο, το ΚΑΠΑ το 28, από το 18 έως το τέλος. Në Mateu thot vllai, Από το 18 έως το τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο. 28. Το 28 κεφάλαιο, από το 18 έως το τέλος. kapitulli 28, kapitulli 28 në Mateu vëllezër, kapitulli i fundit, dhe do të lexoj nga vargu 18, tre vargjet e fundit. Pastaj Jezus ju afrua dhe u foli atyre duke thënë: Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga gjithë popujt, duke i pagëzuar në emër të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Amin. Αμήν. Είναι τα τελευταία λόγια που είπε ο Κύριος μας στους μαθητές, η τελευταία παραγγελία. Është porosia e fundit që Jezus Krishti ju dha të gjithë dishepujve që ishin mbledhur me ta. Μου δόθηκε, λέει, όλη η εξουσία στον ουρανό Mu και dha στη γη. gjithë pushteti thotë në qiell dhe në tokë. Και δεν έχει άλλος τέτοια εξουσία. Dhe nuk kishte njeri tjetër të tillë pushtet, Αν το καταλάβουμε, στον ουρανό και στη γη. nëse e kuptojmë mirë thotë, në qiell thotë dhe në tokë. Και δίνει τώρα την εντολή στους Και μαθητές Urdhërim thotë nxënësve të tij και λέει να πάτε σε όλα τα έθνη, dhe thotë të shkoni në të gjithë botën, να τα μαθητεύσετε t'i mësoni και να τους βαπτίσετε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου dhe t'i Πνεύματος. pagëzoni në emër të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë. Πρώτα τους λέμε το Λόγο του Θεού, Në fillim ju shpallim fjalën e Perëndisë, τους βαπτίζουμε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου i Πνεύματος. pagëzojmë në emër të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë, Μετά τους διδάσκουμε να φυλάτουν όλα όσα μας παρήγγειλε dhe pastaj i mësojmë që të ruajnë të gjitha porositë që Zoti na dha. Δεν τα μαθαίνει όλα ο άνθρωπος πριν βαπτιστεί. Nuk mund t'i mësoj njeriu të gjitha gjërat para se të pagëzohet. Του μιλάμε για τον Χριστό, για τη ζωή την αιώνιο, I flasim për Jezus Krishtin, për jetën e përjetshme, αλλά οι εντολές του Κυρίου είναι πάρα πολλές. por urdhërimet e Perëndisë janë shumë. Οι διδασκαλίες Καινής Διαθήκης είναι πάρα πολλές. Mësimi në Djatën e Re janë të shumta mësimet. Θα συνεχίσουμε μετά, αφού βαπτιστούν, να τους τα Πάση διδάσκουμε όλα αυτά. Pasi të jenë pagëzuar, do t'i mësojnë dal nga dalë të gjitha mësimet e Zotit. Εγώ λέει θα είμαι μαζί σας, λέει στους μαθητές, όλες τις ημέρες της ζωής σας, Ju thot nxënësve, unë do të jem gjithmonë me ju gjithë ditët, thot, μέχρι τη συντέλεια του αιώνας. deri në fund të botës. Δεν έχει έρθει ακόμα η συντέλεια. Nuk ka erdhur fundi motra dhe vëllezër akoma. Άρα αυτός ο λόγος δεν απευθύνεται μόνο στους 12 μαθητές, Kjo urdhërim thot nuk ju jepet vetëm 12 apostujve. οι μαθητές έχουν πεθάνει τώρα 2000 χρόνια. Nxënësit e Jezus Krishtit në atë kohë kanë vdekur kanë 2000 vjet. Απευθύνεται σε κάθε κήρυκα Por που i κηρύττει το drejtohet Ευαγγέλιο. thotë çdo predikuesi që predikon fjalën e Perëndisë. Οποιοσδήποτε κηρύττει το Ευαγγέλιο Çfarëdo lloj gjë që predikon fjalën e Perëndisë,
πρέπει να βαπτίζει στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Duhet të Πνεύματος. pagëzoj në emër të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë. Ο Φίλιππος είναι ένας Ευαγγελιστής Filipi është një ungjilltar και τον έστειλε ο Κύριος σε ένα ερημικό δρόμο dhe e dërgoi Zoti në një rrugë të shkretë. και εκεί παίρνει μια άμαξα. Dhe atje kaloi një makinë, një karrocë. Του λέει το Πνεύμα το Άγιο, κόλλησε πάνω σε αυτή την Dhe άμαξα. i flet fryma e shenjtë dhe thot afroju asaj karroce. Πάει κοντά και βλέπει τον άνθρωπο αυτό και διάβαζε. Shkon afër saj thot dhe shikon njeriu që ishte brenda në karrocë që po lexonte. Και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Dhe lexonte nga fjala e Perëndis profetin Isaia. Του λέει, τα καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις? Dhe i thot, i kupton ato që po lexon. Να, γιατί χρειάζεται το κήρυγμα. Ja pse duhet predikimi motra aleluja. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Nuk e kuptojnë të gjithë fjalën e Perëndis. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που μπορούν να μας το εξηγήσουν, να το καταλάβουμε. Por ka njerëz të zgjedhur që mund të na i shpjegojnë fjalën e Perëndis. Ο Φίλιππος είναι ένας τέτοιος άνθρωπος που μπορεί να εξηγήσει τι θέλουν να πούν αυτά εδάφια. Filipi ishte një nga njerëzit, nga ata njerëz thot që mund ta shpjegonte fjalën e Perëndis. Και λέει ο Ευνούχος, Dhe thotë Nuku, πώς θα το καταλάβω αν δεν μου εξηγήσει κάποιος? si mund ta kuptoj tha nëse dikush nuk do të ma shpjegoj? Να, γιατί αποστέλει ο Κύριος κάποιους ανθρώπους. Ja pse Zoti dërgon njerëz të veçantë. Δεν είμαστε όλοι ικανοί να τα εξηγήσουμε όλα. Nuk jemi të gjithë të detyruar që të mund t'i shpjegojmë që të gjitha. Το ρωτάει λοιπόν εκεί ο Ευνούχος. Pyet Nuku atë. Για ποιο τα γράφει αυτά ο προφήτης? E pyet pse i ka shkruar këto gjëra profeti, Για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλο? për veten e vet apo për ndonjë tjetër? Και διάβαζε, λέει, το εδάφιο του Ισαΐα. Dhe lexoi vargun në Isaia. Εφέρθηκε μπροστά, λέει, σαν αρνάκι, Dhe ai shkoi si delja në thertore, όπως αυτό πηγαίνει σε αυτόν που το κουρεύει και δεν φωνάζει. si delja që shkon për të qetur dhe nuk thret. Και λέει, ποιος είναι αυτός? Për kë po flet? Kush është ai thot që shkoi si delja në thertore? Ποιο είναι αυτό το αρνάκι? Kush është ky qenj thot? Είναι ο προφήτης ο ίδιος? Mos e ka fjalën për profetin Isaia, Δεν ξέρει να το εξηγήσει. nuk mund ta kuptonte dot fjalën e Perëndis. Αλλά ο Φίλιππος βρίσκει ευκαιρία Por Filipi gjen mundësinë, kohën e duhur që t'i shpjegoje, και του είπε ότι αυτός είναι ο Χριστός. t'i shpjegoj që delja që shkon si delja në thertore thot është Jezusi. Και άρχισε από αυτό να του εξηγεί το Χριστό. Dhe filloi që nga ky moment t'i shpjegoje ardhjen e Jezus Krishtit. Δεν μας λέει τι του είπε, Nuk na thot fjala Alla- se çfarë predikoi dhe se çfarë i tha, του είπε για το Χριστό πάντως. por i foli për Jezus Krishtin. Ότι αυτός ο αμνός, Që ky flim, αυτό το αρνάκι που δεν μίλαγε, kjo dele që nuk fliste, είναι ο Ιησούς Χριστός. është Jezus Krishti. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Por nuk qëndroi atje, Του είπε για την αιώνια ζωή, τι έκανε ο Χριστός, i foli për jetën e përjetshme, çfarë bëri Jezus Krishti, γιατί είχαν περπατήσει πολύ στον δρόμο. sepse ecën shumë rrugë bashkë. Δεν ξέρουμε πόση ώρα ή ώρες του μίλαγε. Nuk thot fjala sa orë ndenjen bashkë thot, Και όπως προχωρούσαν στον δρόμο, dhe siç ecnin në rrugë, λέει ο Ευνούχος, να νερό, dhe thotë Nuku, ja ku është uji thot, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? çfarë më pengon që të pagëzohem? Από εδώ βγάζουμε το συμπέρασμα ότι του μίλησε και για το βάπτισμα. Këtu na tregon fjala e Perëndis që gjatë rrugës ai i kishte folur edhe për pagëzimin. Αλλιώς δεν θα έλεγε ο Φίλιππος τι με εμποδίζει να βαπτιστώ. S'mund t'i thoshte Filipit ajo çfarë më pengon të pagëzohem, po mos dinte se çfarë bëhet në ujë, Του είπε την ανάγκη του βαπτίσματος. por i ka treguar se sa e nevojshme, sa e domosdoshme është pagëzimi. Κάνει ακριβώς την εντολή του Κυρίου. Bën eksakt
atë urdhër që do Zoti. Που η εντολή λέει να τους βαπτίσετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού. Sepse urdhri i Perëndisë thotë ti pagëzoni në emër të Jezus Krishtit, në emër të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë. Και ρωτάει τώρα Dhe thotë, το Φίλιππο, τι με εμποδίζει? çfarë më pengoni, thot Filipit? Και ο Φίλιππος του λέει, Dhe Filipi i thot, πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός? beson që Jezusi është Krishti? Λέγοντας του ότι το πιστεύω, Duke thënë besoj, σημαίνει ότι είναι ο σωτήρας, që do të thotë, είναι fjala besoj, είναι do të thotë ο αμνός που έχασε Ashtë- το αίμα του για μας, shpëtimtari, είναι ο është ai që βασιλέας, u flijua dhe derdhi gjakun për ne, është mbret, είναι αυτός που θα έρθει να μας παραλάβει, është ai që do të vijë të na marrë, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. është biri i Perëndisë si gjallë. Είναι αυτός που έδωσε αυτή την εξουσία εδώ. Është ai që na dha këtë urdhrim, këtë pushtet këtu në fjalën e Perëndisë. Και ομολογεί ο Ευνούχος. Dhe thotë Enuku, Πιστεύω besoj ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. që Jezusi është Krishti. Το ομολόγησε τώρα, Το ομολόγησε. Rrëfeu vetë me gojën e tij, motra, aleluja. Για να βαπτίσουμε κάποιο άνθρωπο πρέπει να το ομολογήσει. Që ta pagëzojmë një njeri, duhet që ai ta rrëfej vetë se çfarë është Krishti, çfarë ka kuptuar. Με την καρδιά Me zemrën e tij. πιστεύει κάποιος, Beson njeriu, αλλά με το στόμα λέει γραφή γίνεται ομολογία προς το τι. por me gojë thotë ai rrëfen thotë për shpëtimin e tij. Εάν το πιστεύει θα το πει. Nëse e beson, do ta thotë. Γι' αυτό και ρωτάμε τον άνθρωπο πριν βαπτιστεί. Prandaj e pyesim njeriu para se të pagëzohet. Και θα ρωτήσουμε και την αρφή τη Βάγια. Edhe do ta pyesim edhe motrën tonë. Εάν πει αμήν, Nëse do thot amin, τότε δεν μας εμποδίζει τίποτα να τη βαπτίσουμε. atëherë nuk na pengon asgjë që ne ta pagëzojmë. Αλλά θα την ακούσουμε την ομολογία. Por duhet ta dëgjojmë rrëfimin e saj. Δόξα στο όνομα του Amin, Κυρίου. aleluja. Αμήν. Και επίσης θέλω να σας πω δύο λόγια ακόμα τι σημαίνει βάπτισμα. Dua t'ju them edhe dy fjalë se ç'do të thotë pagëzimi. Ας διαβάσουμε λίγα εδάφια στο Ρωμαίους επιστολή. Në letra drejtuar Romakëve, Και απλά θα τα διαβάσουμε λίγο. thjesht vetëm do ta lexoj Διαβάστε στο 6 κεφάλαιο në kapitullin e 6, από το 1 μέχρι το 9. nga 1-shi. Δεν θα σας πάρω πολύ χρόνο, αλλά πρέπει να τα ακούσουμε και αυτό. Από το 1 μέχρι το 9. Çfarë të themi pra? A të mbetemi në mëkat që të teproj hiri? As pak. Ne që jemi të vdekur për mëkatin, si do të jetojmë akoma në te? Po a nuk e dini se ne të gjithë që u pagëzuam në Jezus Krishtin, u pagëzuam në vdekjen e tij? Ne pra u varosëm me te, me anë të pagëzimit në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekuris me anë të lavdisë së Atit, kështu dhe ne gjithashtu të ecim në risinë e jetës. Sepse nëse u bashkuam me Krishtin në një vdekje të ngjashme me të tijën, do t'i jemi edhe në ringjalljen e tij. Duke e ditur këtë, se njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, dhe trupi i mëkatit mund të jetë anulluar dhe që ne të mos i shërbejmë me mëkat. Në fakt, ai që ka vdekur është i çfajsuar nga mëkati. Tani, nëse vdiqëm në Krishtin dhe besojmë gjithashtu që do të jetojmë me te, duke ditur se Krishti që u ringjall prej së vdekuris, nuk vdes më. Vdekja s'ka më pushtet mbi te. Αμήν. Αδερφοί μου εδώ πέρα μας λέει ότι πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει το βάπτισμα. Këtu na thotë se çfarë do të thotë pagëzim. Μην αγνοείτε, λέει, μην έχετε άγνοια Mos jeni në padituri, thotë, ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό, sa u pagëzuam në Krisht, βαπτιστήκαμε στο θάνατό Του. u pagëzuam në vdekjen e tij. Όπως ο Κύριος μας πέθανε, Kur ashtu si Jezus Krishti ynë vdiq,
και μπήκε στο μνημείο, dhe hyri në varr, έτσι ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στο νερό, kështu dhe njeriu hyn në ujë, το σκεπάζει το νερό e mbulon ujë και λέμε τελείωσε η παλιά του ζωή. dhe themi mbaroi jeta e tij e vjetër. Πέθανε. Vdiq, Δεν υπάρχει πια αυτή. nuk ekziston më. Δεν θα ξαναδούμε αυτό το σώμα πια. Nuk do ta shikojmë më këtë trup, Το σώμα του Χριστού που τάφηκε δεν το ξανείδε κανένας. trupi që Jezus Krishti u varros nuk e pa asnjëri. Είδανε οι μαθητές το αναισθημένο σώμα. Panë nxënësit e tij trupin e ringjallë. Όταν λοιπόν βαπτίζομαι έναν άνθρωπο μες στο νερό, Kur e pakëzojmë një njeri në ujë, μετά πρέπει να αλλάξει η ζωή του. pastaj duhet të ndryshojë jeta e tij. Θα περπατήσει σε μια καινούργια ζωή. Do të ecë në një jetë krejt ndryshe. Δεν μπορεί να το βαπτίσουμε και να ξανακάνει τα ίδια. Nuk mund ta pakëzojmë dhe ai të jetë i njëjti. Το βαπτίζομαι στο νερό και μετά συνεχίζει να είναι μέσα στην αμαρτία. E pakëzojmë në ujë dhe ai vazhdon të mëkatojë. Αυτός δεν αναστήθηκε με το νέο σώμα. Ky nuk u ngrit thot me trupin e ri Και λέει τώρα εδώ περιγραφή. dhe thot këtu në fjalën e Perëndimit. Εάν τώρα μοιάζομαι με τον Κύριο στο θάνατο, Nëse ne ngjasim me Jezus Krishtin në vdekjen e tij, θα μοιάσουμε και με την Ανάσταση. do të ngjajmë edhe me ringjalljen. Εάν δηλαδή περπατήσουμε σε αυτή τη νέα ζωή, θα μας αναστήσει ο Κύριος. Nëse do të ecim në këtë jetë të re me Zotin, do të na ringjallë edhe ne. Θα λάβουμε Ναι, και όρον εμείς ναι. το αναστάσιμο σώμα. Do të marrim edhe ne trupin e tij. Γι' αυτό ζούμε, αδερφοί. Për këtë jetojmë. Αυτό δεν περιμένουμε. Këtë presim të gjithë. Δόξα στο όνομα του Κυρίου Amin. μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να ξέρετε ότι αυτή την ώρα Ta dini që në këtë orë γίνεται χαρά στον ουρανό. bëhet gëzimi i madh në qiell. Την ώρα που ο Κύριος μας βαπτιζόταν στο νερό, Në orën që Jezus Krishti pakëzohej në ujë, για να καταλάβουμε ποιος είναι τώρα ο Χριστός, që ta kuptojmë ne kush është Krishti, ακούστηκε η φωνή του Πατέρα. u dëgjua zëri i Atit. Αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός, τον οποίο ευηρεστήθηκα. Ky është biri im që unë jam i kënaqur. Ξέρετε για την αδερφή μας η Βάγια τι θα ακούσει τώρα στον ουρανό. E dini që do të dëgjohet emri i motrës në qiell. Η Βάγια έφυγε από τους νεκρούς και μπήκε στους ζωντανούς. Vaja thotë, iku nga të vdekurit Aleluja. dhe u bashkua me jetën. Ξέρετε τι θα ακουστεί στον ουρανό. Αλληλούια! Dini çfarë do ndodhë në qiell, çfarë do thresin angjëj. Aleluja, do gëzohen. Αυτή σήμερα εδώ στην Αλβανία θα ακούγονται άλλες ειδήσεις στις τηλεοράσεις. Sot në lajmet, motra dhe vlezër do dëgjojnë gjëra të tjera që ndodhin këtu. Τι έκανε ο Πρωθυπουργός, Çfarë bëri presidenti, τι έκανε ο τάδε, ο çfarë τάδε, ο bëri njëri τάδε. tjetri lajme. Για την Αλβανία ξέρετε τι θα ακούσει στον ουρανό. Por për Shqipërinë e dini çfarë do dëgjohet në qiell? Ότι η αδερφή μας μπήκε στους ζωντανούς. Aleluja. Motra jonë hyri në të gjallët, në të shenjtë. Γι' αυτό και όλοι μαζί χαιρόμαστε κι εμείς. το ίδιο. Prandaj dhe ne gëzohemi që të gjithë me këtë veprim. Γιατί άλλος ένας άνθρωπος θα μπει στη βασιλεία του Κυρίου. Sepse edhe një tjetër do të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Αμήν, αλληλούια. Amin, aleluja. O